Yen toleh uling penampilane tusing bani tiangnya caden keren gaul tur nurutin zaman misi ganteng tur bagus sajan dadi idaman.
Dewek tiange ngayahin beli sebilang wae. Tega pelaksanaan beline naduanin tresnan tiange. Mamidro ngajak na
Hujan balas dino nebi peteng keraso dingin mengampehan. Untung ado beli di sisin tiange kejangkutin lan ngangetin tiang. Ulian di
Aduh beli sajo demen gati ngombalin dewe tiange di anak ramene ngerayu-rayu ngenan sing juari. Aduh beli
Sebilang tiang inget beli, tiang setato mekito ngiling. Sekadi pelih tiang kepaksa kejodohan.
Berbagai